Kubor ka Batisi TV. Lawan Rasha P dak Modrina Auto Enterprises, Maulai Nongkwar TSS Road Shillong, ringkat ka 3 Olives Restaurant, M Crown Hotel, Kendailat Shillong, bat ka Orange Nissan Lumso Po Shillong. Wan bantit ya ka kali Datsun ready go batamai ka baskem bat bidor. Kinong nyelam jong kesenjuk kirang ba snong umroy yam area haka lai photorik urisa arjar arpho kila lej ban kendo ya ke deputy commissioner jong ke ribhoy ka kong Rosita M Kurba da ka bakerpat ru bakan pha wengno mardor ye kisantli ki dorbar snong kibala sha penhap haka thup jong ke census town nakaliang jong kesenjuk kala IT ru ye ka dorkhas ban penpau halor ka jingbamla ban pediang pakini kisantli kisnong kinsha penhap no ha kata ka census town ban itho no kum kita kisnong sor hakani ka jingyi kendo ye ka deputy commissioner le lamda president jong kesenjuk uba sen thaba bat secretary jong kesenjuk uba PB Selyang bat kiwei Iko molong mentah nakaliang jungi kesenjuk diledap bandek ai ke dorkas ya UCM yang berjisi council nakabanta ban perlat no ini nakanika census town di nakaliang jung UEM beripik ya kanika town committee for this council iba polindo ila sim kya bah udi kanika issue di nakaliang jung iru ong ba namar bangi padon ka town committee kunta kadika kamram jong ka jung GC River district ban denotify ya kini kisantli dewasionong bakin nam hap tu ha bakin nam hap chu ha ka thup jong ka census town Henry bakin pengkelab yang syaka census village. Stina kalian jungi angi ai kuleru ya MDC jongka umroy konsensi ba RP karbupi ibla simkia. Adin bana kalian jungi ka senjuk perengkat bagini pesantri do basnong ngila kerpat I nakabentaban pelat no ini nakanika census town. Maka ka daw ka bangili simkia kun ka senjuk akabidi bakanika issue census town kadaw kolong pa news rutu ba hadin baka nakalian jongka sorkar kana penhap ini ka census town. Kaya ka bangisem kolong kibubun kijingdu kijimentor. Kum dipat ba nong sing lima kabenengkong kabangidu kadeh kabi bagian solid and liquid waste management naka Swachh Bharat mission kapala penteri na ka PHE department kabar kabangidu kalong ya kenika JJM kaniru kadeh kapala penteri Jal Jeevan mission kapala penteri na kaliang jong ka PHE department bertimpoi syama lagi clearing kibulan haksinong kita jungi tidak kaliang jungi hadin bangilamat igini ki AK UI bakadon kejingma kabakrau yang ini nama kumbolong mentah ki kriteria ki ba nakaliang jongka jongi ki santli ki derbasnong ki donru ki empat ya hap man penhap ki ya hakata ka census town nomor kumbolong mentah ladangi ya plus rang barok santli ki derbasnong ika total population ru kadang don tang sawaja ndrius pak tam ki kum ka guidelines ka ba nakaliang jongka census department Sorkar India kabu kolong ba ngide ban kanu kesnong ka bahap ka census town kanum de banduna ya ka san hajar tam Tiga bulong mata ngilang duna bahaya ke total population. Mentah haka bangi Kenya ka density population ru kila dep ban buang tu bakam di banduna ya ka south pa per square kilometer. Ini iba kini ki ibaro lese ka dei ka jing le jong no ngimna bantik kata te hentai nak le jungi kum kinong lam sinong kum ki pai ba jong ka santli de ba sinong ngila dep ban bu da ka dorkas na du macam senam. Ceput DC office ban persya ya kini ka jing penhap jong ka sorkar ya kini kisan bar haka census town tingi kermen skam mana kalang jong deputy commissioner in chimkya bide kane namang smutu ba setang hau bunai Desember ngidang la ban yaksa na kamata ban perlat na census town mar basen kin sa simpat ya ka jing tho kana samari na kamata ki sinong gibran hapok ani ka jela ka jini tingi kermen skam ba ladang ilat na kani census town ka sipos nem ka basawan kan lo gijirku ye ki pai ba na sinong haka banginum du no ye gijing mentoy kumbangi judo pada sekata habang idon kum ki rural hakan dikasino kata ko jungi kita gidi kindat ki bana kalang jungi ngi kwa ban pensai sigi pai ba bat ngi kentur i pai ba bakin ai ke jing telang kinong sung i pu baro kin ai ketiga mon ketiga diang ngi scam bakan ke jing kun jong kesenjuk kan long ka bejob da ka jing telang bakan jing sebab telang ke joki ni kentur ya ki nong yalam jong kan ka jela ke jungi ki minister kamtam ki bebat ia kan ka bide pe kan ka orban ini suatu bana kaliang jong lokal industri jungi ladapan ya keren batki nomor komunitif metau mas neu halang ide berpek ya kan dika orban batki town committee ngak kerpat lu ya kini minister juga nak bor nak sukar jela bakin hirap lem ban simkia nak benta ban pelai ya kini kisan berbasnong nak kan dika thup jong ka census town